abusuafo ma mu nyina akwa aba yesa mamajo good evening yawo Adom TV so live ewo Adom TV so yesa wa Asempa 94.7 so na wu enwumre Friday ya nkofo te ba nom ne ade bi ti wo mka mu ebi so ofie a chese enne krado o ma imagine so be good boys so say emema de nka ne de nka bro na nka o mokwa akobro but ebi mahu say wi ase ehu ebi 37 no o ma wu ne ade to nom sana no aye no very responsible enwe nko ahụ because ko abusuafo no ohun be omo ekire ompa na waso adaka ni ma hye meso de owu a medidi agya pa nti mesre wa no atrenkom na watwen ye ewo Adom TV so ya fra me vim lady afia pokua me wo case na na enwumre enemo ahia ne cases akese na ye beka unim abrantie bi ne yire aware na anye ye along the line na aware gya ya ba omo de court wan shada ante proceedings na se aware gya proceedings no na yegu aware ni ye na court se bosumi bi ontu 1000 Ghana ma oba no oma oba no mpata ye sum no 50,000 Ghana cedis afei onko rented in 2 bedroom obra say de bida aden ja aju pese okumi but wanti ase o ti afei de oso papi o obi so ne girl biti a o si girl yo ne tia girl no maami na busuafo nim no ono zo na busuafo nim girl afei omo wari again so twen kakra chi girl no so kra wonye serious no ja no 2 years atwemo obaya girl no so onyem na one na nyem ye na kola no o so obeyi agunti wanyi akra no wo ho se ba man so obeye den hu se akra ne ba san se omuti na eye mpena twe no omude ne ma bi ko ma abusuafo ne je eye aware ana enya aware ana ya nse na modisi eye ne ho ade enti eye aware woni ba ma biti na bia one na abusuafo bas o ye be yi anim wo betimi akasa asem si a wo be kasa wo ye yire bra abusuafo aso ade kro ni mu ana ene e beka ho asem ehemfa na aware no ema na ya aware se ya tudi ana mote no a mo amoye mu bibia sa awarefo no mo da ya aware because nkofo bebe take advantage no me meite ni ye bieja ni ye bua ya segum very serious o chese na to pan nkofo ba wo mu buo no nya to paketo o wo ye ni nyina wie CCS o se nya aware sen na ja to pan a wo bu ni nyina ye no ye calculate ni sen ni abeje won compensation enne ye beka ho asem lawyers wa ni nyina beka ho asem e wo me case na eso e wo hanum se tie na ye ni abro bi sun nuanom atena papa ma me fie ma me free mu no wodan kakra bia wa ya no nche da mieye asase wo ho ono ade ni sika si e wo dan no so asase no so afa de asase no kwa kakra kan wasan si another story building ni nuanom se wo moje afa de asase no ya busuan sa asenti ono ko ntumi nyem so wo mama ne kakra se on tenika de aka ne ya busuan fo de ya behwe ni nyina ho asem aka se o si dan wo busuan sa asase so a e be wo de na se o sika wo mu a wo de abrofo ka se substantial contribution e wo de ana se nya wo de se de abusuafo bi di sa ne ma we bu nkofo kwase ano ene ye behwe ni nyina aka ho asem me wo case anani ye fra me vim lady ye fra poke ne lawyer Frank Japan lawyer ne awa be insurance pa ne expertise lawyer abin pa ene ye beka ni nyina ho asem mo aya bia ka bi di wakɔhwe wonum ne ade insurance o mu sisiw sa insurance companies na o mu ye frakadam de oba nam do ahye lawyer nsa no waboa wate na ne sisie de enye sanso na lawyer Paul Parker atiso be ewo ede bia me ka gbi na me aye yo lawyer fa me kwanlo ye nko keta nko chile won fa me nko de bia di na afuma ni so lawyer so ewo hanu se ono so abempa no family law abusuasem mo amema begbu mu kwasia no ene ade bia waware woni na sidan osema ko ware oba foforo o sisiw memma onsisi ukwa memma no so na no obema bi ba papa pani o se na yire on neti o ma si store o ma ye store na ma o matumi de atodan oba na je aboso eno so efrakadam me enka mam emma no kwa memma ni bi wicked no ya na bema bi afon ye ketekete ene ye beka ni nyina ho asem wo case na ne wo de entwa si mra na afo ye mebie ye nsem no so maako na ye to ani nyina eso ewo me wo case na so ewo Adom TV so sanso ene ewo Asempa 94.7 ye ba sesi ya abusiafo ya samba bio ye wo live Adom TV so ye wazoye ye ka chem se ye ba beto ye boni ahwe ensem a ye ka ne ye kese edi kan fi maame bi ho na onni ni nuanom e na chese wo maame ewuo ni nuanom yensa ene ye je wo majapade maame ne se asase ye jama wo na dan kakra wo so ye wo maame de na wo maame ewu onna na wo ye pani so ono sacrifice ya hwe ni nuanom girls ni nyina ene wo nyina anyia ma o ma ye kama na o hwe o mo na ho bo ne ho mode na no ye se na obewie dan no wo wie ni nuanom timu kama asase na wo ho no wasan ye ono ade ni siko no aya ma wonya story building
na oye na ne papa e baaye ne papa de no we no tiase na no watu kwan obaye na oni ni nuanum nyina e ka bom because along the line ni nuanum ka say asase ne nya ono nko ade antimo osi na ojaye ne papa ba na ne papa man go ahead so nsi edan no wasi afa de ni nuanum ma ne se enye ono nko ane de ntinya de obetimi agya boss nti omo ma ne 6 years e ka bi a wabo odan onte otiwi a e omo mo de a se obusa se okay sana because e ono ani sika e no de ye dan de dikan no ono na ahwe ni nuanum ono na ya na edan na bedru say owo case odo mu nyina gitum se asase no ene edan na esi so first e omo ma me dia e no jama omu nyina se ye nhwe sa asem no ye ka ho asem elo ama me mfa enhye ase wo holo frank e Japan we o case ana the case first match ya etiefo omo jos omo that the case now or no me hu baby a opeso ogina de be ka se ba metimi a presume say obisa say edan ni betimi aye ono nko ani dia na eno na ye be ka ho asem but before say bia ye be ma answer no ye be hwe de ebesi ewo nipa brabom say obi wu a eden ni si na so we japadia de miminim ni say property ni ye ma me nko adia as soon as mamini wu ye na no na embrano so take effect to the extent say omo a say omudi ade na ejapade na beba omo nsem de mi hu ni say from the okan no papa no etiase na yiri na ewu unye ntimi nkasa ye pia no esi nchen e papa no aha papa na nkasa omo papa no o share ewo ejapade na account whether a dining na assassin ni nyina ono ewo share na ni nuano ma o maka no emfa ho se wahwe o ma na se won hwe o omu nyina ewo chefa ewo nti se nipa ni wu ya ukosi ye ana se oto aso no owu ye no maame no ye yi na free scene mu ajapade na aba besi omo ayabobo omudin ensem even ebusuafo kra wo ho omunya benya bi ye call 111 na ye be call to the ne maame ase otiase ne aha esa law bi amre bi aka interstate succession law aha yeah aha omunyina ewo chefa wo nti until say ye be che aka say ye friend say Teresa ne portion ni no okosi bibi esisoa na ne I said the OC with the consent of ebusiafo na aka ni nyina nti o mbetimi emra mu so no the asase ne ye ne dia no on na dan ye ne dia nti se o ma me asase wo ho na se obekwa kosi bibi e wo so a untimi claim directly say e ye wo dia na wu a o mba be dia de nti de mi hu ni say at best or no interest yes or dining so bet name life interest ye can say but say at the end of the day obey property na can say me media or the need better so say and then be why I show any Teresa house memorial house I don't know ultimately no bet me I dey aka say bia so ntumi nya sa na so ntumi emfa japade ni nya ne ba no ontimi enye nisa nti lawyer papa ka mami tie mami obetimi aka so okay de bia unu ya be maka first of all ne ya adwene me ne ya adwene if ya mami fa akonya we nchia me brother Martin Darlington on the some package we ne gerewu ntimi aboy lawyer ni onye lawyer but onye lawyer aha friend Martin Darlington or some package we bi Njono kofa Darlington abrofo semia ne dedodo ne yire wonti mane yako ochina ya me Adom no ka kochia no evia asema da punso a yedi ho aboboye e kire se asase no ye obia ne de scenario ne o ha no na wawu na wagya mofra mienu na miensa ene ku right ina ni owo sika no akakosi dan wasase ne so wo the first yan fa ne asase ne obia ne de so obia ne dia na isa akwakoye family hat obia wo interest wo na emra no so kire se usi asase usi dan wa busu asase so a wo only life interest only succession interest kire se untimi pass on that property to obia untimi emfanya oba ana obia otiase no wo interest upe sa interest na wona odu sika si ni nyina so yes you see Ghana no yen register a dan
ye register asase nti asase no na ewo no na ne asisu bia ye ne dia ye register dan nti sa busu asase na wakosi dan wo so a ina wo say ye nwan work a very important way also bia ye very careful obi timi nyeska wo so wakosi dan we busu asase so menua asase na wasi dan no wo so no enya wo dia se wo fi mu pe you have no control enya o madia obabia ni obetima akoka say ne dia we uhwe scenario na there be on as abusuafo bia amfa kapre bibia ma wo no so still enya asase no na yehwe enya dan na wasi na asase ne yendam abusuafo ma wo asase ne ti ho esi ho na de no mo ameye na wo do sika koye so wankoto wa asase nsi dan oh na je senti wo pe abusua yie se ade ende ka odi sika no be kwakwa oba bi no de besi abusua asase so na se abusuafo ka je se enya abusua asase nti enya wo de a na no so enya abusua ne ka lo emrano na kire lo no ho na kire ye nti emrano kire se why sit down we abusua asase so dear or life interest uni succession so betimi atene mu afebo ko so obemu afebo but enya wo dia ntumi fe nya obi a se wo ye will po na sa dan no ko bodin wo ma kra ye be ye fimu enya wo dia na wo sama ne benya super efse enya wasase obi abusua asase na obi awo interest na wo hwe no other hand no se asase ne ye obia no ne berema ne dia na che se oba no any so interest I mean only 100% interest in the land no kwa ne dia what the fascinaro be say fane say obia ne wu ye na omo ti ase na omo divorce right they will share the property aye and in the same vein no say obia decide say obeye will a want me will sa property no ema nemba inja ne kunu in the same way ni so bema no so ntimi will sa property no ema when because it's for the two of them lawyer enu de obesi su de bio mema no mabaga no me wicked frakadam mema unua no mema no me bad hwe one ne ira ye japade o masidan na ono nko a ye will oba no kron kan kire no o mo se na se o ka kire ma na ye beku o mo na am say say ye be yam pento ama mo nyina ma ye be yam pento na ono nko akoye will na de ama ni nua o de ama ne wo faase on kan kire wo ba no kro be wuo no ye kofa will ne ba na yes say in that case do you contest obe ne den yes also the court now challenge say me ne be man net here me ne na ye japade to me fama na wo faase ana ne ba mu mienu dia hwe obi wo kwa otimi ware na wa ware obia no wa no wa ye japade bebre onjai oni oba ni njai wo na wasan akofa girl bi na if oni girl net no wa married wife no for baby into be hu no wa wole properties no their girlfriend no ne nemba some dey ye moduru aye easy we dey do say ye moduru aye easy if ye bia bibi so ade we nya reasonable ye bia bibi bibi be a uni bi mo be wi ase de ma mo di bebrebe mu ni bi inti ube hu se be ma ni be wu pe na ni aye nware no asore se onu ina ya wele property na no it will not happen because property na manya no a property acquired during the marriage and it's for the matrimonial home lo asema uni abe make sa na mrane kan me ya adwen but me pese obi abefa scenario we aye apply no to every in this very scenario I'll say mami ni wu ye na omo or started say or develop it any mami for another scenario assuming say owu ye na omo kotena ase na omo say asase na 4 plots wodi ni na osisi so a eno de emba the portion no emba this situation but we know yanche bibia nti ene ya fancy we see esisu nyina omo say ya ready see eba beche see echa ye beche asase no baby adan ni si se eha na ketwa na ye hwe no school no ese opa se na ye de ama na de esisu nso be ne dia aha enti na ye ka se ye nche asase no na se wo prepare ho ana se asase ne ebusua edie now prepare ho na kokusia it's like shooting yourself in the foot the papa ma so wo twen na busuafo che na wo hu de na ye che de bia wo nya asase na wo nua bi nya dan ba ko nya ka wo asase obetimi asan ba ne wa be che debi ye nya che de ya che ye nya che a na pa cho ye che wi a
e was by force so ya mamro say e wo ne ma bi say ukoda ase utu sunsa wan tu sunsa obi beti ma baka say e mfa nche wo ananya wo dia there be gifts those gifts customary gifts and aya obe and CNA but we there embramu say owu ye without a will letters of administration appointed administrator wa begina ho odieni ya vesting assent the amount eno anu no ti that is mami wo case I'm saying your case be kwa la bi versus ayi akoto ena no yes lawyer mo amunua ayi munua lawyer ni bi pa onu to owu ye se ne de abusia pani ne se ono no ma ne sika no de si dan no ono so ko si dan ne si abusia asase so nti odo oye lawyer no ameye ne dia ana ameye ne dia if you share case na Labi and Kato and another case ne no chere say there was proof say ebusiafo no contribute here right okay either they contributed substantially and na kra say once evidence of ma contribute no right kra chere say your mom contribute they are part of it well omo contribute here enuti na me busa osa question no earlier say ebusiafo de omusika beka ho bia na say omusia omu nyina wo chefa wom and just by virtue say ye jama omu nyina nti omu wo chefa wom se omodi omusika hye mo chefa wo ina sasase na da ho no ye omu nyina de ne ye nchen fa wo portion ma wo ye na be si dan wo so a family land nti se wa wo de wonko wo de usika ya na se wa na wadi wo ho abro wa wadi nti wo hwa sa decision na court ne say if we de mama kan back up why in a decision A no say that members of a family made substantial monetary contribution to another member to build a house on his individual land, right? They say members ebusiafo na contribute krama we si wo wankasa wasa aseso krana is falls under the family land. Okay. The family house. Okay. Wa wasa ase na ebusiafo contribute wa wasa ase me masa ase. Yes. Na ebusiafo agigi skase efi aginesi a omo wo chafa wo. Yes, holding A no. That is what he's saying. Well, what's us? The case we're making reference to Labi and Kato. Into umpe ho asem dia men kwaje abusuan sika bia mesi udan. Na wa akire oyem ko. Ano si udan. Ano. Lawyer na wo quick comment. The how do I put it? So they are not chino wa yedin. Ese enyema a ebe lead to the building of the house no. Eye clear as to the purpose ye disika no eye den. Emma. And yes, be a usi udan. Joe, the tendencies be na. I know they are told there be. I know they can't. Well, I know the enfant and can't. But say, oh, yatnasi, and yenina yakabum. Yes, see a pesi si dying. Said the Abia obiwu busiemwa. A hoba binya and I said, once I'm me a year be back. Yes, I have contribution. See, oh, they contribute. Now, when you say, where the one city nearby, where the 2 cities nearby, where the 3, the Kaboma, a try on road, a mood, and ye can't sa and run. Banya, one city. Oh, plot. Okay, to lie. Ever says, I only bear my bitty. I test in our area setting, maybe your baby. I also ni close to see that oh me so me dey am de bebo an say mama cement baako mama cement me no ebet me aba our mathematics ni different from we our say wa ma cement wa ma na ot no or shem kwala ono eno yeah obeba beji tumulo ese ni nyina mati ase munyina mati ase sa wa ye se man ye to cemento ya to cemento se o ebia wona so ye cratchy nia o sorry a wa fa bag ne oko so oko no obi na pra efie aho ba efie na oye de ojiom ebu okra ni ase twati ni nema e de ahye aha eno champion eno ne mathematics ni different from and na moti na say 50-50 no ebu okra bo ebetimi a be 60-40 me hu no ahwe kra be ko anim na because decisions there but no chere say e ko anim a nema be sesa no anu so be boa ma no sa wa ija efon na aba na me man 1-2 me majao no be study on be study pa and me papa dey o share mention me kra na you say because oba no inye wasteful
wasteful. Yes. Say one sells. Inti na utimi nye sika. Isi dan no. Inti you contribute you one contribute you okay. So bani a wasteful. That case na the justice doche decided. Yes. So bani a wasteful. You know, so my birthday famiko Dubai. My birthday buy this for me. My birthday koto we mami. Nka wen nyesika fancy. Inti the fact so bani nya wasteful nyesika see it so bani nya wasteful inti obana contribute. I see. But is it fair? Anyway. But niti na opa just say so obana do be man no. Obeya na famiko na Kempinski. Famiko na moving pig. Oh yes sir. Ka wen nyesika. Niti na just oba odo piepie ko ba bi sa na okobo no ka no oni chefa na. Na do wa ka obe penis odo ko Kempinski. Edu ha oba ni penis odo o on o ka se famiko Kempinski. E momo on obe deny. No. Obe ka se o anu bo no sika. What me sidan say I'm for bebre wari. Obi be wari oba na sebe oska bana ehia brubru na atoa so. Wonso de wa wari oba no otifie wa hwe ne eyi. Ama osika no wa maintain ya medi kwa beka. Wa maintain asa double na triple. Asa de bia kope ema e wa outside. E wo de bia se ochim. Mo ya champion e wo de mo champion. Mo ya champion. Mo ya champion. Mo se mo ya lawyer sa mo ti asma. Edu yensu yenti ne yi. Edu yensu anga. Ye hu say jale eje easy. Wa bless. Oh yeah. Because we lawyer say we to no was yan wa ko elele mo abroche. Wa ko ba ko bo PhD law. Na beba na say me dey metifie man ko bi ba bia meti na wa me ne wa na tie. Ye be chem pepe lawyer. Yes. Ye be chem. Ene ka wari yengem. Ene ye wari. Ye be wari just doche yakopon show. Yes. On it dear. Yakopon show. That judgment was superb. Mo boss na munye nta. Mami ka we say we go to our chef me go case and I live. E wo Adom TV so any asempa 94.7. Ye twa ho abasese. Oni me be show brand na. On dey wabomode a ye tufu se mo obi anya aware no. Se na onim wabomode agya aware. Ye so mpata oba no 50,000. Obra so onti ase. Onkoto ayi 2-bedroom house e mo oba no. On sama ne 1,000 Ghana. Busumi bia obra munu ya kutukum wati kwa pa next time ukoye I do asori dem a ana court dem a ana efiawari a obeye steady oti ate ene ye nyawari rough abusianfo ya sama makwa ba be ye live wo me wo case na so e wo Adom TV ya sama be de ne asem na ye beto ase na ye case aye koso bi no abrantie bi no chese na ni hu hancho obra yi su na ni mu ni sio ma ohia help ede helper oni oba bia waye ma waye ja ba omo court onu kwade on shada nte process na se asem ni wie ya de judge be kan say awaye ndi waguno omma oba no empata 50,000 Ghana cedis 500 million bosumi bia omma na ire no 1,000 Ghana cedis 10 million titiska no owie a on high diamond oba no 2-bedroom house be mesi on tiase na ja 1,000 dem kofa na se na omo odan dada utumu se ohwemu a oni oba ne si dan bo mu ma be ma no ton dan no tie no so court no so ompem pata emfama oba no ese ebra isi owedi ontumi nti ni case nyina ne se opese ye appeal na sika na court so ontua no bia court ne nte so ema no o case na oni case lawyer e Japan abranti o case na oni case o case o de be appeal so o case o de appeal de bibia shedan so enso na se obey appeal wo case ebia ankoyi ama but eniema bibia o ho se o consider yenim asat now wasesa de ankoyi ama no na o de abre ye ye koyi man de wanka yenim de okoka o court eniema o kan say 2 plots na ye friend say otoyansa na owari obano ni nyina eniema esese oka e wa appeal no ni nyina no na obeka wo trial court enti se wanka anche judge say plot we ye tonwa this date na yenya nware empo na yenya ntwempna na say eko into evidence na say it is considered say mo ware na for mo japade a obelu sinti efutu am de bema wo we hu ne say eniema wo ka wo trial court no eno na esan ko appeal yemfa A enka ho yemfa B enka ho oni bisa sa de no bebre nim
Inti se inti onim se okokot na edi ye bugu no so a so me de me won krata we kra mesa de aba be kan untumi fa nko appeal. No, unless say there are some exceptional circumstances, but no cry hard say ube prove inti appeal ni there obeko but judge now or share more the difference is the in the judge no share mu second judge na ba be shim and I say second panel of judges and you name even the court are started whether I started was circuit court whether I started or high court we don't know. We don't know. And I'll say, is it all money 1,000 Ghana cedis? One thing I say, when say, you share wabrabo, judge in the best share wabrabo. Nancy said, you would see it. And Sana will making these pronouncements. Judge, want to be Mao, a boy, bro, so. Oh, say, or share say, or show Honamo and I saw any more. And near fresh boy, Mwaka. Ebia o court na ho na me week bia me de no ko Dubai me de no ko ukojua wanum no here say abranti ebia e wo ho enti obetimi etua wo ho enti na just o court o so show kasa mu ye pa bibia ye kasa de obeka ene ye de be mark enti wo judgment na ye de waka na ya mark enti thousands cedis ebia o hwe wo ho o hwe say de obi wo ho nam kra ni mobile phone be 10 no a parking no ayesem inti yeah na ohwe enkwala na bia suku a odi o makọ odi akwala akọ Morning Star enkwala mienu Morning Star 1000 cedis kra me here sure say ebeso inti eniema bebre bekọ de meka chen say ekọ ebet appeal no de obetimi akọ and I know Osteti said some months ago we don't know because the law no so emma period that say okọ appeal a period man or the mao. Usually 3 months, civil 3 months. If it's interlocutory, there are limits. It depends on the case. Until you 1 year, now fina oba. When it's what to wine up, ubeko siki leave ne ye show up and down ne yen said that case no. Apart from a year old, no, I said that can be details. And now for a lawyer to evaluate this, the best thing is say, oh, the Bema lawyer, no what him, the one who say, oh, and a judge we want to 2 years, $1,000 and I say appeal. Yeah. Labo Parker, I mean, if you were somewhere branching case and I know, Sabako handkerchief, Biamano. I saw so quite appeal. Well, appeal there's a court down there, in the UPSO appeal a bit map. But grounds being in our day. Are you going to say the court will err in the decision? And now say, oh, assembly a court will overlook here. Well, I also say, so what the court, higher court or to me, I consider so we and make a different decision. Here say you file a petition and response now. Well, the petitioner now. Obiabe making a demand, especially the respondent, because okay, so also Jamia, my maybe 100,000 Ghana cedis. So 50,000 will not come in vacuum. Maybe a petitioner no can say, okay, no, respondent can say, okay, ma'am, 100,000. In a maybe I want to bargain, I can say, okay, ma'am, 10,000. So, until that bargaining goes. Until normally it's all bargaining. I will say, Uche say, Sikana or their mom, mint. Sometimes your pay slip also help. But when you pay slip, crack or say, look, may it me 10. I'll bet me I can call to them. Yes, because no bargaining respondent no bet say figures ka we number say o dey mommy but I say I know the bar or bet me about 200. Okay. Well, but also bet your ability to pay. If you say oh yeah, excuse me, say oh yeah, security. Now we give say we are 500 Ghana cedis. There's no way a court be because say could 50,000 Ghana cedis. So but say we court no want to me Ankasa. Another problem. Anchire say, minti ya. Well, ejima me ye ni sika me nya ni nti a. And the court betima ma we. But o hwe we na who say a dine ton no kra yeah, one reason na ebia court no gina so de ma we because ebia court no who say ebia na mo dan na wa ton dan ebia 200. Ndi say what on 200 ndi and e betima nya na what on 100 ya. And the moba no inji 50 but 50 need a bill to give up with 50,000 pounds and I
we share 100,000 Ghana cedis a month. If say you are going to pay, if you are going to pay the children's school fees too, obey your most school fees. Na nka wana won kola na no na won kola na emra bia ni we kire say ye won kola o so brema pension kola. Yes. Ye nya no say hwen kola no. Aha. It is a bejina court no wan kasa na egbogu so dia say me dey. No, afi dey man another platform make kasa. I don't know. So compare platform higher court. I feel the way we say no. Na be at first no feel say oh we dey family court egosi. Mama like asema lawyer Japan ka so go oduru court won ko ya yesem. Na lawyer okuta phone so akesi okọ ashada iwa ashada. No ko ya yesem ma kire judge. I'm more scenario bi madam for lawyer bi okay me boni din me boni din and of course Supreme Court divorce matter na petitioner near Bema or seeking for stay of execution say my enton dying and no or catch the client and say respondents or ban so the oba she a year tade na bobo so say mo na bra court dem o yeah share abaya mobomobo afra yi ntuma ebisa na o say ni maami ewu ni awusa ba betwini mu say me enton ade na ebe de na aha iti ukọ na wa shada obi timi to atade na ayesai say o de kwaje fans o court me make sure say we scan e na fi judge nso a che say we scan kotua ampa ene abusiafo ya futo mi enyina o mu amukọ court no ukọ court wa fa lawyer no hojo wa train a girlfriend no edidi nechi yeah nti who say oba oni neba nti beba na funny say a case na aware for mo kokko jawa who say ba ko nam ha se na ba ko nam ba se na so mu ko we no mu pia we hwa na we hwa nti se beba no oba bi ba ya ona we akwa ko jira Bit me dear be at them. They get out. No dear. And so Odosana ato adapano. Yes. Who was our share Adom TV? Yanko ye case it was, but I want to because Yemusa lawyer man said ask lawyer for me if a man contributed to build on a wife's land, what will be his fate in the future? Se obana sase a ansa na woko ware na na usida no si obana sase so o de anenye for the matrimonial home nti be mu mienu mu de a ti boss once no enye obana ko ade a wakoko CBS obi je so me ya sure so ya kana sampa manpa nti Steve Kobe aka esusu omo hwe obibi enita no so ya da se papa bra bentum and not say if you was a group of fantastic education our lawyers on the mind and Amadu fie no see please we here that is you need not I say that be I say not just say na lawyers make o partner be na ukunu yire o consider memoa no fa ho kwagim enya sa na lawyers make mmie no betimi esi na ye mo majapade ati ase na na say wa koto no see today again I'm here vim me hwe mu show no ana na na afia boatema no sike Peter vim a good education and our demand no Grace Pokia Bentio no so hwe e wo Legon campus Kuafo hall vim no size thank you Kuafo for am hwe Joseph Danso no say if you am hwe e wo Cape Town South Africa na Evans Chonyabu or say if the man build the house before he married and your oba no o be man we japade na lawyer so sida na ansa na obe ware a be man na japade oba no to me make it claim e wo sa edan no emu Isaac Pashase o Japan ono so share na mensa goody ono so sevem o lawyers fantastic omo ye just too much kra nana kofi so article junction o so ono so share e wo hono masare labi apostolos e so ono so share akopon sha mo hwe nyina Prince Kabu so ododo wa Prince yada say o share e de amaye wo question bia no asende na lawyers to me ebusa asem na mo ye case to so me no say be 2 years no ne o baby tonight love ya love you ne obi adu baby ane omo pepegu ho ya mo nwene ho on hwe girl no hwe boy no edu wa na ade akowura baby wo see abusuafo mienu nyina in relationship no na wo see o ka cha ne girlfriend so o person o ware no na wo ye knocking no ne ade o see ba girl no say there be on train e kire no mo ye say o the list ababo chalice na ne kuma ye ne ya ne kire na girl no kwa ne ni jai 2 years later girl ne jai 2 years later o ba ya o so onyem na onyem no so be ka che boy no
but akola no wo no 2 years na ye boy no eba na boy say eh obey den hu say ene ba o say oh eh ene ba oka bia o say ene ba say o be so hu say ye ni ke o wo case ana say girl ne ka say akora na ene ba no ne 2 years o ja ni 2 years na okọ ama o say oka kire akola no say owo akola no busa no oka kire akola no so oni papa atukwan but say do oba say akola na ye boy ne eba boy ne be den hu say akola na ene ba o wo case ana lawyer Jama where Jama this a DNA. That yes. Yeah, if DNA would have been the best way to resolve this issue. But now can say 2 years and some about catch the man say I will find a uba. Into all this while no. In our official scenario no say ni parents be sana or catch any parents say ni kunu etukwan no share ni etukwan me wa onim say because before be man ka say oji list no it is a busuafo nim no nti adent na want me ambo be man no anka oba beji list no a oji dis on no share wonyim anche busuafo na afa ye bisa wa wo say no share wonyim etukwan if so menji ni say we di no obo yes on what we scenario na enye nia odi amano ni di no obo wo bisa na wo say no share the nyem no watu kwan ebi so amani bi won mesuro say awofo ni bi ehunahuna nkora esuro ni say so the yam hye na say bi parents omo ebi ana beginning kwaro mo che da ni nye ye ba beji list den say waso aware but o say boy ne ka so kwaje list no kwaro no girl no refuse o ka say da bi ti ebi ana asem bi wo ho on pese ye but over 2 years de bi wo se pa say ma sha onyim 2 years ansa mi hu wo de akofra ba say we de bi wo eno DNA pen betimi a resolve but say nya sa dia ba me hwe woni sa wo say boy no sam so nya abofra no pe nya so no so bisa e kwa men no be fa so be unsa pra ne ne dia and how can I gain custody nti o so oje afara nti wa onu so nya abofra e bia no so to onu wan ko wo onwo ye obi wa hu abofra ne pe wo wo se photo nti so obo so si mi hu akora na me yem hye me no so ntumi nye no no ni say that bro no one more thing any bo akora na ni ma ni yam to be hye no na no kwa to me ma ne hu se ne ba no ina obia no ka se wo ba na o se nya wo ba oba na se ne ba o se wo ba oba de na bre na after so yam show de na wa waji na be ba o ka se de yam hye na wo se onu a on hye da nya we e se so ba 2 years pa na fi no wa ka che no wa ndwe hu pa se me hu na me yam hye there's a wa on hye da nya we right Japan. Well, me 2 years now, and yet me surprised. Anything, and you might be busy. It will be on quite like you'll be there 10 years. You'll be there to be I say you catch it. Yeah. See, and on you, but we science for dear. With the cheddar legal, but yeah, when you might be dry, I did and I say, was on a book now, or that lamp to the Rom the name of your family now, or the cook and one, you have the cock of a Nibana. No one else to Yaka. As I know, person who, but never say, be who said, a mayor be. Yes, a man in your bias, yet. Obi one more boys, bear 3, or new be other. Without protection. Maybe our cock on him. Na mamma no, wa catch will be as on you more. Into bed there, no, and no say, be on him none or catch him. This is a charm or one answer there. Are there no legal issues? Yenya case be our Ghana, sir. No. I will be their cockota, be I said the solo models, yen charcolane, mummy, no, and I say, Yanya say. No, ain't to me in your legal. And no, Sano will be for scientific. The court always has patience. But what say? We'll say we are. Yeah, I think. Was it the case? I know for America for crowd. Yeah, the judge say young train. Say 6 months, 9 months. Or why a bad test, whatever test that is possible. Yeah. But between that time, no, what you Chiankaka can affect a banner audience. Say, no, banner audience, you cannot do it. Oh, that's a courtroom there or homobia. To bet me, oh, yeah, also bet me, Edina. Because if you want to or the shower, maybe or the Asheni per bear 3. Or when you wait to SMA, wait away before bed or bed won't cry, wait to until they know a bedia, or free and Wakoja, or free and obeyed the Musa. Oh, we are now who's a back. Normally, Mamma,
fama nyame no omaja manaka bibia obi be ya ma wabo eka no obetimi de na court nti wabo ka wato SMA no wo bra wo nya ready ne obetimi de na court ye bubu eka na ma no wetua wade ama na pacho se eto de bia se ya knocking no so ka se omo yeso omo ko ye knocking e na oba na mpene e na omo ka so onko je list ma de list ba na pusu no but at what time e na waye ne ya waye for instance e bia se me ne mabusuafo aba na lawyer wo so be wa me wo de nsan be hu mabusuafo ba hyeda nye ho ade na nkasa wo ba abusuafo na je ne ehu se oh we de one nenam one ne koba e ya waye e betimi aka se ya waye ya je nsan no yeah ya busa no we share there's a case okay yeah described as Ule news principle Ule news principle on customary marriage or identify 4 scenarios are qualified as marriage. Okay. 1 say obeani kotena be man chain. And in the eyes of the community, everybody sees obano say nikuni no hu obema no so say ni yirini. Pe that ruling no right. Nti wanya ho ade kra ya ware. Yes, wanya ho ade. Say obia na busuafo hwehwe obia na obekọ bema no ho. Bema na busuafo so nim say obia no ti bema no chen. Ya ware. Because no ne na wo kra ka. As Olenu principle, a decision he made. Another scenario ni say even more than san krako hu oba no na ma complete na oba no fi ho bet na be man nchen like a biblical say knocking qualified. Okay. Right. In all ne ka ko say the community no perceive the parties as a yes, it qualifies as our for customary. Yes, it qualifies. The American say, and the amount for friend engagement, you know, I worry. Inti, yes, I word no cry. I say, Obroni, the buy any day, you so, any special day, nay, but oh, so brony dear now, Obecock, our any say. Mummy no moye de moye margin se mo be ware na abusiafo no eta mochi no ane aware nti engagement obi o house me de me ware my engagement me train enyesa that engagement na e ka Ghana de no eye aware nti onya wie na se so onkoye yi no bia untimi enforce ne se onko to gown ya de abusiafo he ma no mo me enya careful pass how wedding ni popi no e de ha mema no and na ma mema no no BP na kunkum mema no 30 something 40 something wo mu na mu kum mema no wo me anya study ya ye ho ade ofie ensa snap ba ko apete sekura na ye de beba ya ware wo munya na wedding other force na broni to na ye koto wedding dress ahe and no bitumi ye wedding over $1 billion ana wa bodam ma shada na meka na say wo say meka the plane because esika no wo de to asase ko bitumi asidan na wo de dan na rent na ye japade wo ma o chene bi ne wo benya bi Mr. Mo me anya study me am fa pressure wa wo mawie na so be ye wedding na fine wa na ho tew na so de wo twasa ko 10 wo be ye wedding na fine ba ma mo me ma ne pressure serious the way aye kunkum mema na say no gone too soon what a shock ye ya na ye kum mema no ade na ne mama abre no ho sa university and the lawyers wuri mari o mosua sua de ko makola tukuba chere wa de o ka say easy ayi kwa mi janom ne opokwa adwuma no chere wa o ka say bete wo hwe ni mama awie o be hwe ni mama kakra mokum mema no mama mu BP cause omo enjoy mo the wedding ade ye ye ho ade ofia e ya ware period doctor na lawyer kan mo bia meka say ayi mbacho atade a me shey e ye kabuki oba Fanofa Street Ajo FM seamstress ba ko pe goyi papa no an no du anu aspect from na de nam na che say wa na unam na oko ya na mo asese mo hwe me case na e ma me ka obi se o paint papa e de paint u dan no answer because silk coat paint man for paint fufu bia enye tabi aba me sha ene capsule so my good appetite ntu bo ntu wadidi ama wadidi kama pa madam ena ye de me case na e de bro ye researchers o mo boy ye research ma enye ni paketo akra Michael Apabila ena Prudence Patinge Yasmin Alhassan ebe boy production team Helen any Raymond any production team ni enyina ye da mu nyina se mo be boy e ma ye de me case na ebrem ba ye lawyers o ma bin o mo abotre pacho wo case a numbers on e wo ho obetimi afre numbers na me de numbers so e de amao
numbers ni ko any ha but me be to Facebook what I say next time mebo e dey amam oh problem be out there just walk to Joy FM bra Joy FM dan ka so hwe vim lady and I hwe me o case ana bra ye benya aboche tie o case na ma lawyer bia o pe lawyer so mo so bia nche no ho omunya yesem be kire no twi kasem kran kasem igbe mu no wa kire no fine lawyer oti igbe oti akuapem obi nkran a ye be kire ma kire no wanya o case na fe o call baby omo adaroma ye na o matipa lawyer Frank Japan e ye lawyer ni awa ben papa sanso na lawyer Paul Parker atitogbe omunya do mati so omo de mo case na bre ye fa me vim lady e fiapopia na na ya na ye o ye edamo